Jangan main-main maksiat di bulan Rajab loh ya. Ya, saya ingatkan, ini bulan gak sembarangan bulan. Penentunya Ramadan mulai dari bulan Rajab. Kalau Anda membatalkan bulan Rajab, berarti Anda nantang Allah. Karena kenapa? Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Bulannya Allah. Anda main-main di bulan Rajab ini, berarti Anda nantang Allah Subhanahu wa taala. Wis, ruwet permasalahannya. Ya. Ruyem permasalahannya, ruwet, wis. Akhirnya dampaknya ya ke Anda, ke pekerjaan Anda, rumah tangga Anda, dan lain-lain. Mudah-mudahan kita dijaga di bulan Rajab ya. Maka enggak ada salah Rasulullah SAW mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab, Sya'ban, baik lana Ramadan. Kita sambil qasidah itu enggak usah pakai hadroh ya. Kita sama-sama kita baca doa itu, mudah-mudahan Allah taala menjaga kita di bulan Rajab. Allah Ta'ala berkati kita di bulan Sya'ban, dan Allah Ta'ala sampaikan kita di bulan Ramadan, dan kita insya Allah mendapatkan bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, Allah barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa بلغنا رمضان اللهم بارك لنا وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب 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 وشعبنا وبلغنا رمضان وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا